Iboye nuntu bwa riboti eno na njira enkinyanire kuna tukirekana riboti eno ende tuthi riboti ya kiabara bidhaa bathatu ba NPL bethe tubakinambere kwa bakiura wotu bwa gukira imunde riboti era mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja ethiritwe akithingatira. Tumekuja hapa kufuatilia ile visanga ambayo ilifanyika jana. Ni karikane antuku yeroro riraritiete NPR bathatu boroi hamwe na bunduki ciose mbawita ni kwithukirania mbabandithi Nteresi ya Rwanda Romea na araindi anene baukaria bakinyite Ntere ibatongoretwe ni Steve Olo ura ni komanda wa polisi na nakuyirite karikari ambabarai barombere kwithukira antu betu barai ng'ombe na nyuma antu bara betu kweria kutethia mathina yara turethe tukiona mathina ya antu ukua baraba NPR. Na wakati hiyo walichukua ng'ombe 87 na wakachukua mbuzi 23 na ngamia na kondoo 7. Specialized units pamoja na NPR wetu wa hii area walifuatana nao na between hiyo wakati wakapatana na vita ikatokea. Kwa bahati mbaya wakapata NPR wetu 3 wakapoteza maisha yao na wakachukua bunduki 3 na risasi 180. Zile ng'ombe ambazo tulirudisha jana ambaye ni 87 tuliweza kurudishia wakulima wala it was identified fully by the owners na tukarudisha. So tayari turudisha jana. Tunaamini ya kwamba ukweli utapatikana na bunduki tutarudisha. Hiyo ndio ile haki tuko naye. Na zaidi yao tena tumeshasema tutaweka kitengo upande kitengo ya askari upande gani ndio tusaidiane zaidi ya hiyo. Onto akaribaba wete no betete na mbere na kwithukirwo ni maitha okaita na kwithira besunwa ndithi cio na kinya korwangirwa antubo indi bakirombo operation kuthithika Ntere iji manto yathegete iri yetu kiumia gi sana yoro yatwigirite wasi amani nkorone antu betu boroa batinatia antu baibombite kuya eneo etu kila wakati mea antu ameagele bakisitete bakorwa antu betu bakuthira na bakioya bunduki na thirikari nio kireni thirikari nio nietwere bunduki na lagu antu bara betu baigua bakoya bunduki ire thirikari stiro na thirikari nio itekojukia atua ya bunduki ira yo na bunduki ira yo eteke yo tu uraringe stiro wetu rubati mondo kwetu ni mutanosi wende muno uni no munuge uni na kinyugo ngi no njirani bakutu na batu ba ututura kworo wetura ri utire tusugulikana ni thirikari barasi ntukwera mantu akarikire na ntuka kuthika muntu uti ntuko ngi twetera nteto onto yu mumbunge ni babati gukira bakaeta kuromba operation na ngabana baeta kuromba operation yeke ya ukumera antu ya tonya rantu bau antu betu bakari ono antu batena tia na misingete tuyongo na thirikari neto yokire njukumu na thimo ciana betu barorero kareoro ni kuringwa na yeta na kithakene baketha bana wendi bobwea iba turaki thimo yu na ate gutweka mbaba turandra ba utuia bati wato no banenganirwa ni ate anene batije kinyane baba ko nene betu izire ba kumnya turi ane ba izie no nduwa ba ketha batu watera mambo moto endene na wati no twango mbiriyete kana no nduwa ndoro yete kana burugizete ni ate tonwe nyamwe ikoriana akuru banige bathiata aki tona ntubaki jantu batubonekana lakini kwatuka imero ku bantu braba wa ng'ombe ikanywe mwene batikurwa na ng'ombe 5 ni ciathiata no nacio lakini re no kweto omuntu watoka kaikare no ko batoka ndene wono ndo batonekana retu kwa rimanto operation they implement now ne CS Murkomen the current CS Wambi wa interior no kethroa no wina njukumu yo tutethia ku implement utubu na ndaromba CS interior Kipchumba Murkomen antu betu bagendelea okuringi thine kuonekana na escalate na kunenea tukathira na twina thirikari
thirikari no yatua na yo yature atethia antu betu ikiambira sin operation na kinya NPR baraba thirito baikwa bone compensation. Nikiripotera Meru TV kuma Megembe North, Mbita Mukiri Onkonja.